Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umucamanza w'umunya-Uganda w'umuryango w'abibumbye yakatiwe gufungwa imyaka 6 n'amezi 4 nyuma yo guhamwa no guhatira umugore gukora nk'umucakara mu rugo rwe. Umucamanza Lydia Mugambe w'imyaka 50 igigaga amategeko ku rwego rwa Dr. muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza, ubwo polisi yatahuraga ko ufite umugore ukiri muto umukorera mu rugo iwe nk'umukozi ndetse wita no kubana atabihemberwa. Mugambe usanzwe n'umucamanza mu rukiko rukuru rwa Uganda yafunzwe kuwa 5 n'urukiko rwa Oxford Crown Court nyuma yo muri uyu mwaka hamwe n'ibyaha by'ubucakara bwo muri iki gihe. Mu kumukatira igihano umucamanza David Foxton yavuze ko Mugambe atagaragaje kwicuza na busa ku bikorwa bye ndetse yari yashatse kwegeka ku ngufu ibyabaye ko yabikoreye. Mugambe yakoze uburiganya bwo kubonera uwo mugore uruhushya rwo kwinjira mu gihugu cyangwa se visa, ariko muri iyo visa hari harimo ko azajya ahembwa nk'umukozi wihariwe mu rugo rw'umudiplomate w'umunya-Uganda John Mugerwa woze yungirije ambasaderi wa Uganda mu Bwongereza agakorera kuri ambasade ya Uganda i London. Abacamanza bavuze ko Mugerwa ari cyo visa y'uwakorewe icyaha kandi abizi ko mu by'ukuri azakora ubucakara kwa Mugambe. Ku ruhande rw'urukiko rwumvise ko Mugambe nawe yari kumwitura ubufasha bujyanye n'urundi rubanza rwo muri Uganda Mugerwa aregwamo. Urukiko rwumvise ko Mugambe yareke urugendo rw'indege rw'uwo yakoreye icyaha ndetse ajya kumufata ku kibuga cy'indege, ariko umugore ukiri muto yaje guhinduka umucakara mu rugo rw'uwo mucamanza ruri mu cyaro cya Kidlington mu karere ka Oxfordshire mu majyepfo y'Uburasirazuba bw'Ubwongereza. Umucamanza Foxton yavuze ko urungura rubanza rubabaje cyane ubwo avuga umucamanza ibyo Mugambe yagezeho mu rwego rw'amategeko birimo n'umurimo yakoze wo kurengera uburenganzira bwa muntu. Mu itangazo ryanditse umushinjacyaha Karere Hose Case yasomeye urukiko wakorewe icyaha yavuze ko umuntu yabayeho mu bwoba hafi buri gihe kubera igihagararo gikomeye Mugambe afite mu gihugu cya Uganda. Uwo mugore udashobora kuvugwa mu izina ku mpamvu z'amategeko yavuze ko adashobora gusubira muri Uganda kubera ubwoba bw'ibishobora kumubaho, yongera ko bishoboka ko atazongera kubona nyina umubyara ukundi. Umushinjacyaha Hose yavuze ko Mugambe yamyujuje imitsi y'uwo yakoreye icyaha mu gufatirana kuba nta bumenyi afite ku burenganzira bw'abakozi no kumuyobya ku bijyanye n'impamvu yagiye mu Bwongereza. Umushinjacyaha yavuze ko hari ukutangana kw'imbaraga kugaragara kandi gukomeye mu mubano hagati ya Mugambe n'uwo yakoreye icyaha. Ubushinjacyaha bwemereye polisi kurega Mugerwa ubufatanyacyaha, ariko yari afite ubudahangarwa bwa diplomasi ndetse leta ya Uganda ntiyamumukuyeho. Mugambe yari yahakanye guhatira umugore w'umunya-Uganda gukora akazi ko mu rugo ndetse yavuze ko buri gihe yamufataga mu buryo burimo urukundo, kumwitaho ndetse no kumwihanganira. Umupolisi mukuru Ben Clark mu ishami rya polisi rikorera mu karere ka Samusivale mu majyepfo y'Uburasirazuba bw'Ubwongereza yavuze ko nta gushidikanya Mugambe yari abizi ko yari arimo gukora ibyaha. Uwo mupolisi yavuze ati ubucakara bwo muri iki gihe n'icyaha gitangazwa gakeya, kandi nizeye ko ubutwari bw'uwakorewe icyaha muri uru rubanza bushishikariza abandi bakorerwa ubucakara bwo muri iki gihe kuvuga ibyababayeho. Umuvugizi wa kaminuza ya Oxford yavuze ko yababajwe cyane n'ibyaha by'umunyeshuri wayo. Uwo muvugizi wongeraho kandi ko kaminuza urimo gutangira igikorwa cyayo cyo ku rwego rw'imyitwarire gifite ububasha bwo kwirukana abanyeshuri bahamwe n'ibyaha bikomeye. Hagati ariko kandi intambara y'amagambo y'akazi hagati y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Rugaba na Robert Cyagore yamenyekanye nka Bobo Wine nyuma y'uko Jean Muhoozi avuze ko ari ufite mu biganza Edward Sebufu uzwi nka Eddie Mutwe ikorana bya hafi na Bobo Wine. Eddie Mutwe usanzwe ari umurinzi wa Bobo Wine. BBC yavuze ko yashimuswe ku cyumweru gishize n'abantu batamenyekanye bambaye imyenda ya gisivile bamufatiye mu mujyi wa Kiwango. Mu butumwa bwo ku rubuga rwa X, Jean Muhoozi yavuze ko ari ufite Eddie Mutwe yise Sebufu abuherekeje ifoto ye bamwogosha ubwanwa. Ati muri iyi minsi arasa neza nyuma yo kogoshwa n'abahungu banjye mu nyubako yo hasi cyangwa se basement, ari kwiga ikinyankore akinyarira kitubona uwo ni wo utahiwe, yabwiraga Bobo Wine. Nyuma y'ubwo butumwa Bobo Wine yavuze ko abasirikare bagabye ibitero ku cyicaro cyabo gikuru, asaba Abagande kwamagana ibikorwa bya Perezida Museveni n'umuhungu we mubi. Ati abasirikare ba Special Forces bamaze kugota no kugaba igitero ku cyicaro cyacu. Abagande muri mu gihugu no hanze mugomba guhaguruka mukamagana Museveni n'umuhungu we w'umugome. Akivuga ibyo Jean Muhoozi yahise amusubiza ko ari umugome kuko iyo bigeze ku bagambanyi b'igihugu nkawe. Ati ni ikimenyetso ka Bobby, ni ukuri ku bintu bimwe, ndi umugome rwose bigeze ku bagambanyi b'igihugu cyacu nka ka Bobby. Avuga ko ariwe nawe utahiwe. Jean Muhoozi yongeye ko ari kubura ishyaka rya NUP rya Bobo Wine. Yavuze ko umunsi yafashwe azirengera ingaruka ze ndetse bazamwogosha nawe agasa neza cyane. Nararanganije amato y'amakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Sena ya Kongo Kinshasa yatangiye gusuzuma dosiye y'ubushinjacyaha bwa gisirikare isaba ko Joseph Kabila Kabange woza ateka igihugu yamburwa ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe ku byaha biri mu bwicanyi n'ubugambanyi mu gihugu. Ibyo byatangajwe na Perezida wa Sena Jean Michel Samarukonde mu nama rusange yabaye ku wa 5 mu iki cyumweru. Samarukonde yemeje ko inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena yakira inyandiko ebyiri z'ubushinjacyaha zisaba ko Joseph Kabila yamburwa ubudahangarwa. Yavuze ko tariki ya 27 z'ukwezi kwa 3 n'itariki 30 Mata bakira inyandiko z'ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare zisaba ko Kabila usanzwe ari umusenateri ubuzima bwose agizwe imbere y'ubutabera. Ati izi nyandiko ebyiri zafatirwa ibyemezo hakurikijwe itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa n'amategeko agenga imikorere ya Sena. Muri Mata ubucamanza bwatangaje ifatwa n'imitungo ya Kabila ubwo havugwa ko yagarutse muri Kongo akajya i Goma hagenzurwa n'Ventura. Minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba avuga ko ubushinjacyaha
bwa gisirikare bufite ibimenyetso simusiga ku bugambanyi, ubwicanyi, kuba umutwe wigometse, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bushaka kubimena bwiza Kabila muri gereza, buvuga ko ibyo byaha ashinjwa bibera mu ntara y'Kivu ya ruguru n'iyepfo mu bice bigenzurwa na M23. Biteganyijwe ko Sena itegura inama rusange vuba kugira ngo hafatwe umwanzuro ntakuka ku kwambura cyangwa se kutambura ubudahangarwa bwa Kabila kugira ngo uburanishwe yabo muri Kongo cyangwa se hanze yayo. Joseph Kabila udakunze kuvuga byinshi nta kiratangaza kuri ibi byaha bikomeye ubutegetsi bwa Tshisekedi bumushinja. Muri Gashyantare umwaka Tshisekedi yavuze ko Kabila ari umuntu nyirizina uri inyuma y'intambara yayogoje Kivu zombi, amushinja gufasha umutwe wa M23. Mu kumusubiza muri Werurwe, Kabila yabwiye abanyamakuru muri Afurika y'Epfo ati yomba afatanije M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze ubu. Hagati ari gukanda abasirikare ba mbere mu ngabo za Kongo Kinshasa bari baraheze mu mujyi wa Goma nyuma yo kuwutsindirwa muri M23 bamaze kugera i Kinshasa. Muri Mutarama nibwo abasirikare batsinzwe urugamba muri M23 icyo gihe yafashe Goma, biba ngombwa ko bongera mu kigo cy'ingabo za MONUSCO. Ku itariki ya 30 Mata nibwo icyiciro cya mbere cy'abasirikare ba FARDC n'abapolisi barirwa mu 130 bavuye Goma baherekejwe na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Byari nyuma y'ubusabe iyi komite yagejejweho na Minisiteri y'Ingabo ya Kongo n'ubuyobozi bwa M23 bwemera gucungira umutekano bari basirikare. Ku wa gatanu ubwo bageraga i Kinshasa bakiriwe n'abari mu Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa wari kumwe n'uw'ingabo Kabombo mu Diavita kimwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Lieutenant General Jacques Banza. Minisitiri w'Intebe Suminwa yijeje bari basirikare ko guverinoma ya Kongo igomba kuba ubufasha bwose bakeneye. Ni mu gihe kandi Minisitiri w'Ingabo nyuma yo kuba amabwiriza yukije ko urugamba Kongo Rwanda rugikomeje, biteganyije ko bari basirikare nyuma yo kugezwa i Kinshasa bagomba kugera mu Kitona mu ntara ya Kongo Centrale aho bagomba gucumbikirwa. Umuvugizi w'ingabo za Afurika y'Epfo ariko kandi Rio Admiral Prince Chabalala yatangaje ko gucyura abasirikare babo abatanzania n'abamari boherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC muri Kongo Kinshasa bishobora kuzamara amezi abiri. Itariki ya 29 Mata ibikoresho ingabo za SADC zakoreshaga muri Kongo byatangiye gucyurwa binyuze mu Rwanda birekezwa n'abasirikare bake bakomereza mu karere ka Chato muri Tanzania. Ni igikorwa cyubahirizaga umwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri SADC tariki ya 13 Werurwe wo guhagarika ubutumwa mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro bya politike nk'inzira rukumbi yakemura amakimbirane muri Kongo. Mu kiganiro na SABC News ya Afurika y'Epfo ku itariki ya Gicurasi, Chabalala yasobanuye ko SADC yafashe icyemezo cyo gucyura mbere ibikoresho byose izi ngabo zajyanye mu burasirazuba bwa Kongo. Chabalala tuvugana ibikoresho byarambutse ubiri ku butaka bwa Tanzania kandi twizeye ko itsinda rya mbere rizagera mu rugo mu byumweru bibiri biri imbere, nyuma yaho izindi zizaza. Iki ni igikorwa gishobora kuzamara ukwezi cyangwa se amezi abiri. Uwo musirikare yasobanuye ko igwa mu burasirazuba bwa Kongo hari ingabo za Afurika y'Epfo zirenga 1000. Ati mwabonye bazana n'ibikoresho, abandi bazaza bonyine mu tsinda arimo abarirwa mu 100 cyangwa se 200 hashingiwe ku buryo buhari. Ingabo za SADC zicungira umutekano wa M23 kuva mu mpera za Mutarama uyu mwaka kuko bwafataga umujyi wa Goma zifite ibigo bya gisirikare zafashe icyemezo cyo kutongera kurwana. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiye muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banitwa abapolisi 5 ba Kenya barashwe baricwa abandi 8 barakomereka mu gitero cy'abarwanyi ba Al-Shabaab mu gace ka Karere mu ishyamba rya Boni ni mu ntara ya Lamu. Ku wa kane ku munsi w'abakozi umunyamabanga leta Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Kibucumba muri Komene yasohoye abapolisi bakomeretse barimo kwivuriza ku bitaro bya Nairobi West nk'uko byatangajwe na komiseri wa polisi mu gace ka Lamu West Rikoch. Raporo ibanza yerekana ko abantu barenga 70 bagize uyu mutwe w'iterabwoba ku wa kabiri bagerageje kwambuka umupaka wa Abuja Lamu banyuze muri Garissa mbere yo guhura n'abapolisi b'umutwe wihariye uzwi nka Special Operations Group. Nyuma yo gukozanya abapolisi bakomeretse hamwe n'imirambo y'abapfuye bajyanwe indege Nairobi nk'uko inkuru ya The Citizen bivuga. Ibi byabereye mu birometero 3 uvuye Lamu aho komiseri Rikoch avuga ko abarwanyi ba Al-Shabaab bashaka kwambuka umupaka kugira ngo bagabe ibitero. Hanze mabwire ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bikomeje kuvuga ko ari kugerageza gushaka kugira uruhare mu itorwa rya Papa mushya washaka ko umukardinali w'Ubufaransa ari uzatorwa. Ibinyamakuru byo mu Butaliyani byavuze ko Macron yagiranye inama nawe mu makardinali bazatora kugira ngo bumvishe aho bakwiriye gutora ngo asimbure Papa Francis. Ku munsi Papa Francis akingurwa, Macron yagiranye ibiganiro n'abakardinali 4 muri 5 bazatora Papa mushya kandi abo bose bafite inkomoko mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri bo ngo harimo Kardinali Jean-Marie Aveline uyobora diocese ya Marseille. Ku wa gatanu ushize Macron yasangiye Roma na Andrea Riccardi umuyobozi w'umuryango Saint Gidio, umwe mu muryango ukomeye muri Kiliziya Gatolika uvuga ko ufite ijambo kuri bamwe bazitabira itora rya Papa. Bivuga ko Macron aganiraga nabo bantu babwira ko bakwiriye gushakira amajwi Kardinali Aveline. Ibinyamakuru byise Aveline kuba ari umuntu ugendera ku mahame y'abanyaburayi udashyigikiye ubwigenge bw'ibihugu. Itorwa rya Papa mushya riteganyijwe tariki 7 Gicurasi. Abakardinali 32 nibo bazaryitabira. Reka nsoreze kuri kano gakuru kadasanzwe wa Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakize ku rubuga nkoranyambaga rw'ifoto imugaragaza yambaye nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi cyangwa se Papa. Iyi foto yatunganijwe hakoreshejwe ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence. Yayishyize ku rubuga rwa Truth Social mu gitondo cyo ku itariki 3 Gicurasi. Ntiyagira ubundi butumwa wongeraho. Kuva Trump yajya ku butegetsi tariki 20 Mutarama uyu mwaka yagaragaje ko ari umuyobozi ukomeye afite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byugarije isi
yewe nk'intambara. Mbere y'uko Papa Francis yitaba Imana tariki ya 21 Mata, Trump yohereje Vatican Vice President James David Vance kugira ngo amuganirize uko yari amaze iminsi yorohewe nyuma y'igihe kinini arwaye. Kuva Papa Francis yitaba Imana, abakardinali baturutse hirya no hino ku isi bateraniye Vatican bategura umuhango wo kumusezeraho ndetse n'itorwa ry'umusimbura we, mu gihe biteganyijwe ko itorwa rizatangira tariki 7 Gicurasi. Umunyamakuru uherutse kubaza Trump watekereza ko yaba umusimbura wa Papa Francis, Trump yasubije atebya ati ndashaka kuba papa, ayo niyo amahitamo yanjye ya mbere. Uyu munyapolitiki yongeyeho ko nta muntu yahitamo ngo abe umusimbura wa Papa Francis, icyakoze agaragaza ko yifuza kubona Cardinal New York aho umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi.